jedemo. Kao i sa biciklama kad idemo. Ajde stanemo se presučemo. Da, neće da stanem da jedeš, možda mi dodaš pa ću ja ovako da bičkam. I onda ako krenu se daviš, znaš, onda da poginemo. Ajde bre, pa reći ti ako se davim, reći ti da polako. A rećiš mi ako se daviš. Ideja je bila da idemo tu da možemo da jedemo u kolu. Pa da. Nego meni je Dunja sva naš. Hoće to da je zapadne za pluće. Da. E pa već je jedan proždrem. Već je jedan otišao. I evo uspela sam da uzem karticu. Dovatila i to je držala nogu na kvačilu, ej. Ići ćemo na alternativne prelaze, pošto se čeka na Evzoniju i Preševu se čeka po sat i po, tako? Pa čeka se da 90 minuta Evzoni, 90 minuta... Pritiče mi kafu, moram da zomećem. Ja sam suzač, ona mora sad ovo obilazi, vidi sad ovo... zalepila si mi za sedište, čoveče bre, uspori malo bre, čoveče! Your captain speaking, we're traveling to Greece today. Smena vozača, stižemo još malo na granicu za 7 minuta. Karoseri. Dojran. Još malo i stižemo na grčku granicu. Konačno prvi Freddo Cappuccino u 2025. godini. Smo na alternativne prelaze i čekali smo na ulazu u Makedoniju smo čekali 24 minuta, a na ovom drugom, na Dojranu smo čekali 14 minuta, tako da nije loše, nismo puno vremena izgubili, plus ajde taj detour što se izlazi sa autoputa, ali mi to radimo svaki put kad idemo u Grčku i to je to. Kakav je plan ovog puta? Idemo da obilazimo Sitoniju. Prošle godine smo bili prvi put na Sitoniji, ali samo smo bili na početku, ništa nismo dalje obilazili. Ove godine smo rešili da dođemo, svake godine pričamo da ćemo da idemo na kampovanje i nikad ne odemo, i ove godine smo rešili da dođemo da kampujemo i da obiđemo Sitoniju, tako da prvo idemo u Neos Marmaras na 3 noći i onda idemo da obiđemo Armenistis na 7 noći i 7 noći posle idemo u Anamur. Tako da obići ćemo 3 kampa, mi smo htjeli 4 i onda smo shvatili da je to nemoguća misija. Na kraju smo se odlučili, prvo smo se odlučili onda da idemo samo u 2 i onda na kraju smo dodali Neos Marmaras, tako da ovo neplanirano idemo u Neos Marmaras. Da, 3 noći, tako da... A kad smo počeli da se pakujemo, onda smo shvatili zašto je najbolje da se ide samo u jedan kamp. Ovo i za nas je naš prtljak. Ovdje ne može niko više da stane. Bukvalno nosimo stvari kao da se selimo. Laptopovi, stolice, cirade, ne znam šta još. Šator, stolice za plažu, sav plažni mobilijar, brdo stvari nosimo. A ovaj video će biti verovatno editovan u 2026-2027. godini, vidjet ćemo. Sad sam propustila da snimim serpentinice. Evo, odvela nas mapa na neki, da prođemo kroz brdo do Neos Marmaras. Neos Marmaras pas. Da, ovo je Neos Marmaras pas. Malo pre je bilo baš uz brdice, rekao kako bi ovo bajsem prošlo. Moralo bi da se gura. Te podsjeća na Vršač pas. Dobro, Vršač pas, ja idem baš serpentin. Ovo je onako lud. Te podsjeća na onaj put do Boka Kotorski. Pa malo, da. Konjić, sada i mjesto su miće, brate, počeli s tomićama, kako ga živimo. Ej, daj Bože, još da ga poživimo, brate moj. Ja sam ti Paju na minut do mora. Na minut. Samo snima parking. Snimaj parking.
Evo, našli smo mjesto za kamp. Evo, ovo su nam neke od stvari. I evo ovdje more. O, Rogi, gdje smo to stigli? Grčkica. Stigli smo u Grčku. Stigli smo prvi kamp, mrtvi smo umorni. To je dobra fotkica. Nije loš. Nije loš. Evo, ovdje smo bili da večeramo, nismo ništa snimali. Nismo snimali ništa. Dobro, ne moramo sad snimati. Ne, moram. Drugi put. Drugi dan. Umorni smo sad od puta. Ovdje smo večerali i ovdje je tu nam pored nam je kamp. Imaš praz? Sa ograd. Pa i ovdje bi trebalo da bude, ali... Pa, tu su vjerojatno težima trebali stigli. A tamo je cijelo obdanište u šatoru. Mislim, ajde, to su dete, Nama su ponudili dvije opcije gdje da stavimo šator i nešto... nešto smo bili kao jedno to prvo mjesto smo vidjeli i kao, pa ne znam, kao ajde bolje vamo. I ispostavili se da je to drugo mjesto bukvalno kao obdanište, ima 10 dece u šatoru. Evo. Rogi duo dušeke za spavanje. Kako ide? Luće su mi puno alkohola, pa ne znam kako će... Biće pijani dušeci. Pijani dušeci. Evo ga moj jastuk. Rogi. Inače, Ovo je moj jastuk. Da, inače, Rogi i ja smo spaku pripremili, znači ja sam bukvalno u hodnik stavila jastuke i kao da ih ponesemo normalne ono jastuke da imamo pošto ostajemo duže i ja spakovala i jastučnice i sve i naravno mi smo, znači ja ne znam da su ti jastuci, mi ih nismo poneli. I onda, a ja sam rekla Rogiju kad je video moj među kamp opremom, ovaj moj kamperski, ovo mi je inače kad idem bajsem, ono, jastuk i rekao, ma ponesi kao zaboravit ćemo jastuk i to je bukvalno tako bilo. A poneli smo između ostalog, Rogi, šta ti je? Izgledaš čudno. Umorio sam se. A poneli smo između ostalog i ovaj hemok. Nikad otvoren. Znači mi smo to kupili pre par godina kao za kampovanje. Nikad korišćen. Ali realno mi kampujemo kad idemo bajsevima i onda šta će nam hemuk. I tako da evo taj hemok i sad poslužit će Rogiju kao jastuk pošto nije to ono jastuk. I od stvari koje smo zaboravili je, šta je bilo još? Da, Rogi zaboravio naočar. Za sunce. Sad. Prva noć u šatoru. Dobri smo. Ja kažem, mislim, bukvalno pre tačno mjesec dana kampovali, znači sa ono bukvalno zimskom odećom i umotani do, ovako samo su nas oči vidjela, uvraćamo za spavanje. A sad smo skroz otkrili šator i nema potrebe ni da se pokriva koliko je vruće. Light show. Imamo i light show. Da, prvi mod je dobro. To je prvi dan kampovanja. Dobro, nije loše. Nije loše. Evo ovdje smo se smestili na plažici. Kako si spavala? Super. A ovdje trebaju jedna jabukica i miksednuc. Idem da sprovedem od plaže do našeg smeštaja. Naš smeštaj je odmah ovdje iznad. Ali moram da pešačim sada tamo u krug. Sad ćemo da vidimo. Ide uzbrdo. I idemo na šator, tamo je.
I ovdje smo se mi nakačili. Ovdje nam se suši veš. Ovdje nam je šator. Ovdje nam je kuhinja. Trpezarija, sve živo. I tako, a Dunja je odmah ovdje dole ispod. Sad ćemo da probamo da je pronađemo. Eno je tamo dole. Znam da se vidi. Ajde da uzmemo. Moram prvo da se bučne malo pa ću vam. Evo sad ću. Evo je plažica. Čekamo Rogija da se bučne. I pokušava se popne. Da snimimo prvi pokušaj. Snimi prvi pokušaj. Opa! A? Što? Da, čekaj, zar nisi pratio ono po pritisku koliko treba da bude? A? A možeš sedeći da ga voziš? Možda je bolje da prvo sediš. Možda bolje prvo da sedem pa da ga vozim. Ode Rogi bez veze. Krčka se. Rogi pravi salaticu. Kupili smo... Kolutić, krastavci kolutić. Kupili smo grčki jogurt, masline. I sve ćemo malo da ručamo. I onda nazad na plažu. Mislim da je ovo... Prijatno. A, također. Je lepo? Baš je dobro. Evo mi idemo peške da vidimo Marmara, sad je to vaša ideja zato što posle moramo se penjamo uzbrdo. Evo, Da. step go cheat. Ovaj Neos Marmaras nisam znao da je baš ovako sve uzbrdo nizbrdo. Tu je. Mi sedimo u pesku. Imamo mušlje, ovo je feta sa medom i kadajfon i Baš veliko. fraj cukini. Da, ogromno je da je. Ti oko moja ruka je. Ajde, dragi, probaj da vidimo kako će Da se želiš sviđa. prvo da probaš? Joj, nas. Pa fino je. Mislim, čudna kombinacija. Ali lepo je. I naravno cukini, ali dobro, to je standardica. Da, ovo je najbolje. Zbog ovog idemo u Grčku. Predo cappuccino. Jo, što prije ovaj vetrić. Da. Kafica sa pogledom. Kako je? Meni je baš lepo. Mnogo bolje nego ona kod nas u kampu. Da. Evo jedno zbrdicak za bajs. Bi mogao ovdje bajsiti.
kažem, jedan od najboljih surti ukusa. Kada? Izgleda da je požar ugašen. Izgleda požar ugašen. A tamo je bio. Sa one tamo strane. Evo baš tu iznad Dunjine glave. Tu je bio požar. Vidi se i tragovi. Pogledaj. Ne znam gdje sam ga spakovala. Ona je gdje je Ma konac ja znam da završio. sam ga ja spakovala. Dobro jutro. Dobro jutro. Čekamo kaficu. Da nam kažu šećer, a mi samo kažu ne. To znači da. Stigo je Fredo cappuccino. Pravrće. Pilence. Salatica. Neki sir. Baš je vruće. Šta kaže Dunja na sir? Jedem maslinu. A maslin je. Lepa je. Da vidimo kakva je feta. Baš je lepa, da. Bože, kako si lepa. Čekaj da zumbira malo u taj tvoj... Ovo je preveliko, Rogi, ovo neću moći pojeti. Ovo testo je predebelo, jebate. Ozbiljno? Pa to ko za picu? Bukvalno. Ovo je veliko da. Trebali smo jednu. Kinder Bueno, a? Mora ja da probam tvoju. David Goggins. To je... Da. Stolica. Za spavanje. Evo Rogi namještava. Rogi se pakuje. A šta se pakuješ, džabe se pakuješ sad? Ma tu jednu stvar sam to da spakujem. Spakuj jednu stvar. Nastaviti se sutra. Spremamo se za spavanje. Mora da vam pokažemo bre kako izgleda ovo sve. Da, nismo ništa stigli da snimimo, toliko smo pogubljeni. Ovo je 3 dana smo ovdje i pokušavamo da dođemo sebi sva 3 dana. Ništa nismo lepo snimili. Mislim, lepo je, ali mi uživamo.
Da, baš je fino, baš je lep kamp. Znači jedino što je meni minus je što moram da se penjem svaki put do gore, do WC-a. I čuvamo samo talas. Do večera su nešto bučniji talas. Evo ti kolan za zub. Da, kupili smo kolan za zub. Spakujem kod sebe. Sad ću. Tako je. Evo Rogi sklopa šator. Smo se spakovali. Krčkate. Vidi, Rogi. Nisam. Daj, ja ti pomogu. Ali što ljudi se parkiraju ovdje i onda kao svi dole na plažu. Uputili smo se ka Armenistisu. Možemo sa druge strane da Spakovali smo sve, doručkovali i sad idemo. Ne znam kad se ulazi u kamp, mislim kad možemo da uđemo, da li poslije 1-2 pa ćemo prvo da idemo na neku plažu ako nađemo usput i da ručamo nešto i onda kad sve to obavimo onda idemo da se namjestimo u novom kampu. Pauza za... Ne vredi, 2 majmuna zaluđena sa Fredo Cappuccino. Fredo Cappuccino. Fredo Cappuccino. Evo kupio sam Lamborghini, evo ga tu. Parkirao sam ga, sad će ovaj mali da mi ga doveze. Ajde požuri, brate, šta te čekam to? Evo ti krofnica, Rogi. Evo ti krofnica. Ovdje ima lep hlad. Dunja na Karibi plaži. To je Dunja. Nezgodna malo plaža. Gle, ovdje se čovjek može uvoliti. Ima svoju privatnu plažu. Dobra ti je majica, stvarno. Baš je top. Viš što je dobro. Dobro što sad imaš klimu. Štiti od... Dobru majicu je Dunja pezarila juče u njoj smenu. To nije Rogi kupio. Da. Više ima automobila nego ljudi.